Ngomlala beri kendundai arahan, ngo beri kendu toto, pasu-pasu nandangi kempu beberendu. Ija mungkin deka hari endang kulit ukurundu, bereken toto, ras pasu-pasu nandangi kempu dubah perjabunna. Sajangan cangpuang kami, depari mergana kembaran mergana, endak dengang seh totondu gunalit gegeh, pepulung kami kampung kami, maka ijen dapat puang kami atas segelar keluarga besar tarikan mergana, pengharapan kami dan ahtuk kami, kai 11 kendu. Kai si toto kendu niayu kendi bata kerina. Lit pening kami jenda 3 tahun selewat terjabu kempu beberendu sehingga lit ngode 2 kempu pas pak jenda maka tersedahkan karena utang adat. Begitu hamba-hamba sadai berkendu dengan toto pasu-pasu maka nggo malam bate kami bekas toto ras pasu-pasu ndu puas kalakap kami bekas pengarak-ngarak ndu bagi-bagi empong kami depari mergana rikut ras kembaran mergana melala bujur ning kami nadangi kampung kami pas kulin ukurndu loh kami ngulih kenca sajang encang di bata pagi semulin nadangi kam sekala babagam sembiring mergana guru kenen mergana ngotung ko pulung kam guna ngarak-ngarak kami anak berundu ikut kendu arak kendu kami guna ke pagi gelah bagi pengharapan tak karena perjabun kempu beberendu melala bujur guru keren megana ia sijak kamar cakap tapi gedang makna nabas kami mejuah-juah ning kami rendai kam kujenda berita kari kam nandangi keluarga tak karena perjabun kempu beberendu bagaimana karo mergana kam kacaribun mergana rikut teman sendalanan bas pak senda mungkin melala kekurangan ketaringan kami anak berundu tapi karena sadai krina laidah pandu beloh kam nambur-nambur isa maka bagaimana kacaribun mergana bas kam nutupi retoto kami gelah kampe sehat-sehat krina rikut mami turangku cawir kam krina medua jadi pengurun kami anak berundu melala bujur kacaribu mergana ibas pengarak-ngarak lu kami bebagem karo mergana terlebih kam sembuyak senyandu si berandan nari pangkalan susu sekitarna ngombuwe kamot bagin notoken kempu beberendu resada odakdu resada katanu rasur bakti si batang serangan melala bujur silih himpal kalim bubu kami enggo latih kapdu guna numpak kami anak berundu maka bagaimana kami sehat daerah kami kena kujenda toto kami gelah mulih pekam kari kujabun sekala jumpakan semuhuri das keluarga bagaimana bakap ning kami nandangi kam krina kalim bubu terlebih kampung kami bagaimana sang kami ngasup puang kami guna ngampuran andu bisa kam gonahkan totoras pasu-pasu bagaimana kam guru kenen mergana karo mergana kacaribu terlebih kam singalunumas kam surbakti rikut temanu sendalanan kalim bubu kami si perdemui bagaimana tepu mergana bagaimana kami ngosai marah tendik rumah ngotuk kami berpuas kap kami guna pengarang-arak dukam kalim bubu terus kebuang bagaimana kami bujur ras mejuah-juah salihkan gendang du perkibot
Record kam kalimbo benar-benar. Kamper Ninin. Record kam singala dulu mas. Bojor membanci kam kondul.